ام سری دا نوروز ریبراپو هوالین زندانا دا اول گل کرد تایبت جنین کرد ام پیروز دکن ادوی اغری دا تکوشین کری بدل داین ام الحمیه پیروز دکن راست ام کتنا مها برخوادانی مها آداری دبی هم بخوازایی هم بجواکی مها زنده بونه تایبش بوی ما کرده زنده بونه کی دیروکیه زنده بونه کی جواکیه زنده بونه کی نتوه کیه زنده بونه کی ناسنامه کیه وقتی زانین دبی به کوای همدم اب تکوشین جاره کیدن جبنه آخامرنه درکت جبنه دستو زرم زوره درکت ایرو به هزاران انسان ویروژی وقت جیجن پیروز دکه اج بوی ما کرده موت یا معنوی پر جدایه تنه وقت پیروز باهی که نه به همه علیان با ام دگرنده است اج بوی و تا نوروزه اج بوی گلی کرد تایبش بوی گلی کرد و اج بوی گلین بندست راستی جمع کارم بیشتر سمبولا سرهلدانه سمبولا آزادیه سمبولا برخوادانیه دوی کلکا ویادا 27 سبات به بانگوازی ریبراپو بانگا آشتیو جواکا دموکراتیک ام کارم بیشتر به وی حمله به واجوا کو دست بکرو ام کتن مها آدر راستی هیجانوی دوی هی جدا ترده که هی پیروزترده که هی ام کارم بیشتر واتدارده که اینها مرود کارم سابیجن یعنی جواکی که بس سالانه برانبر ظلم زورداری بیشتر برانبر ده حقین ظلمکار belki de asteki de tekoşin danın meşandın çünkü em karın bejin civak ticara beramberi pergalen hey serine tavan diye her berxadan ki kirne le em karın bejin 5 sali davida ku berabera pura em bejin tekoşine ki bi felsefa jin jiyan azadi bi felsefa işte em bejin neteveki demokratik bi paradigma ki nu bi paradigma em karın bejin bi azadiye civakera misoger bi azadiye jenera misoger em karın hatiye avakirin u hatiye meşandın devi çerçevede ve geli kurt vi bangavazi emusa digrendest em karın usa bejin yani raste em PKK mevi axamrne serxwa avet men nevrozi xwa piroz kirin men cejne xwa piroz kirin menu wateday menu maneday belki em karın bejin ne PKK ve belki Nevruzji meva gelj bir kırboji ber asimilasyonu kırkırna asimilasyonu kırkırna çandı çünkü beraber tenebune vadıçu em karım bejim men asnama xwa piroz bahiyen xwa hamu em karım bejim dest çandu hünera dest kurda da rastı jime ve PKK naskır PKK care giden megahan wan karım bejim wan noktayın kusa gram baha evci deme da kimliğe ki dava kirin karım bejin keseti ki deme da dava kirin vekjinin kurt xabune ki deme da dava kirin vekjinin wargehi vekjinin kurtji vekjinin em bejin azadi xazji taybet em karım bejin haşte adare ku reberti dema ku peyama haşte adare jboy mejnaşan peyama ya banga açtı azadiye demokratik ya civaki deme da daha başat fem kirin ku bu saatte xuya kirin ki peşenktiya ve pevajuye jin eve bikin peşenktiya eve jin bikin eve jin reva beben megot ya be felsefa jin jiyan azadi be felsefa hatta jin azad nabe civak azad nabe servi esası ku medit ku aslında rolu misyona ku video ki da ve pevajuye da ve qırna 7 sala 21 da em karım bejin daha pır misyon jina reberti ser jina da avakirin ve peşenkti jinara da avakirin evji berxadaniye karım bejin 5 sala ku zemine koş bu jine hatı bu avakirin ji bu jine ku bikara xwa ifade bike bikara xwa teda bebine bikara be xari xistim bike bikara be tekoşina xwa her hamaliye da bide meşandım bikara be em bejin hem xwa parastin hem cinsi xwa parastin walati xwa parastin zamanı xwa parastin hamaliye da xwa parastin xwa bide avakirin o zihniyeta jindayik pergala jindayik dbiyat kesayete xwada sazman bike reberti navavan 5 salada taybet van bangavazin davida
ما دید که بوی جنه آلان هری مزن آلان هری بیشتر زمینی هر مزن دایا آوا کرد افش بوی ما جنین کرد تایبت بوی جنین وارگه شانازیه که هری مزنه اما صاد بینن ام وی پیواژی جو صاد خوینن پیوسته به گرماهیا ام بیشتر حمله کو 27 سبات به پیشنگتی ربرا پو دایا دست بکرن و حتی ایرو حتی مشاندن دبا کو ام بیشتر 8 آدرجی تیساندن خال 8 آدرجی کرد به پیام ربرا پو روزه هی گرمتر بود ام بیشتر د عالی جنیدا اما به وی گرماهی به وی تیساندن وی پیواژی اموسا وی نوروزی ام پیشوازی دکن ام به هیجانن ام به جوشن مصاد بینم کو ام مصاد بیشن یعنی اوه نوروز ای سال اوه مرخال دیروکی بده یعنی سومت اوه مرخال دیروکی بده تایبت ام کارم بیشن راست نبا 20 سالان دا گل نبا گله کرد نوروز دهات بیروز کردن هر سال دیروکی که دایر نویساندم مرون کارنج ندیت دیوارن به قتلیام را درباز بون مثلا بجو یک بوتان به قتلیام را درباز بون روزن جشن دا روزن نوروزان دا بگرتن را درباز بو به سرهلدان را درباز بو به هم کاربین تایبت عالی دولت ترک و به قدخه بونه و درباز بو و هر وقتن همو هم کارم بیشن ایرش سر گل کرد تایبت نوروز دا هاتن مشاندن هر سالی که نوروز مراخا دیرو که دابه اما ام ای سال او صادقینن که به پیشنگتی ربرا پو اوه وی نوروز اوه هن رین چارەسەری یا دموکراتیک یا آزاد یا آزادی خوازی جنه اساس بگیرن سروی اساس یه پیشیل جواکا و بکه ام دوی بیروباری دانن چونکه ام مصاد بینن و گلی کرد ججنه ام پیروز دبینن ججنه دا لحف هاتن هیه ججنه دا ام تکارم بیجن همو کینو دجمناتی و همو جورتی را دبن براتیا گلان خوشکو براتیا گلان تناوا کرن دست هف همو تشتن گور جواکی نرینی همو پاش بددن و جارکی دن aslında من گوت ya çavaku خوازندی دیگه دنابا تکلی جواکی داجی ام کارم بجه او تکلی نگا سر هبونه سر ام بجن ملکی پوزیتیف زنده خود دا آوا کرد ام نوی اساسی دانه ام دوی بیروباری دانه کو ev Nevruz jî yê bibe wesîla wî tiştê ku ve gelê Kurd, ve gelê Türk, ve gelê Arab, ve gelê Acem û her wekî din belkî em niha nikarin vira navê hemiya bidin em dê bîrbarê dane ki di nava şer sêyemîn ya rojhilata navîn de îro bi hemû germahiya xwe berdewam dike ev gelên ku bindest em bi vê münasebeta cejna Newrozê ve destê xwe bigînin hev وی شری اوجنا خوا دوی برطرف بکن تک ببین ام ایرو چیروسکی دبینن ام روجاوا دبینن ام ببینن یعنی ام باکورجی ببینن ام باشورجی ببینن ام روشلاتجی ببینن ما چیروسکی دیتنه یعنی ما دوی انجام ام بیژن پیواژه کو به دست ربرا په هاتیا آوا کردن ایدی ام هدی وانا دوی بگاو پچک جبه ام دبینن به وی وسیله نوروز ام هوی دکن که هی گاو مستر وارن آویتن و گورانوی دبی امجی چش دست من واره و ملت وارگهی و کجنن پنابر ایکو دل دای بی شورش دبی ام جره کدن دورا ویا کمبن ام ججنا خوا دبی تملی ده ام پیروز بکن و دبی daha خورد بینگاوا کو هاتیا آواکرن ام دبی daha خورد daha بجوش daha به هیجان ام پیشوازی بکن وقتی گلی وارگه هجی امش پیواژی نخوتن، جوی پیواژی نخوتن، پیواژی که هاتی دست بکنم جی نخوتن، ام پشکریه بی پیواژی دکن، ام نافدانن، بیر ام د نافدانن، وقت جیان ام د نافدانن، جبویی جی ام کارم بیشن، پیواژی که هاتی دست بکرن، مشاندن آبی پیواژی ده ام وقت گلی وارگه آمادنن، ام کارم بیشن وقت گلی وارگه دوی نوروزه ده ام و هم وقت وارگه طلبه خوین سیاسی کو بریا 3 سالمه چه خواسته بو ایروژی ام وان طلبه خود سبینن زمان ام دیسا پشکریا خو برانبر حرکتا کو جبو گلان هاتی آواکرن حرکتا
peşenktiya rebera bu hatiye dest pêkirin hatta îro hatiye em ê piştgiriya xwe bîra bidin raberkirin. Dîsa azadiya jinê dibe em ê carekî din di qadan em ê bi dengê bilind bînin ziman. Em ê peyamê azadiyê, aşîtiyê, biratiyê û her wekî din em ê bînin ziman û em ê tabii ki ya sereke ew e ku azadiya rebera bu ya fîzîkî em bi duruşmên xurt em bînin ziman û em talebeyê xwe carekî din bi rêya bi münasebeta Newrozê em bînin ziman. Ji bo vê jî wek gelê wargehê amedeyê me henin. Em bêjin agirê Newrozê ê hevdê me hê wek kevneşopî ê were dadan. Ew xwendevanê me meşa meşaleyê ew ê bidin avakirin. Dîsa em dikarin bêjin hejdê me hê jî em ê bi gelê wargehê ra û mêvanên derodor ra jî em ê pîrozbahiyekî xurt bidin meşandin û em ê silavên rêbertî, peyamên rêbertî û daxwazên wargehê em ê di wir de bi dengê bilind em ê bînin ziman. Bangewaziya me jî ji bo gelan hemû an rojên wisa taybet da wek heştadarê, wek Newroz, pêşeme de çarê Nîsanê pêwîst e van rojên taybet em hemû gel ê ku dilxwazê azadiyê pêwîst e van roja em baş kar bînin, em hemû de kevin qada, em dengê xwe bilind bikin wek jin, wek ciwan, wek gel. Di van qada da dengê xwe hê bilindtir bikin û em piştgiriyê xwe hê xurttir bikin ku em bikaribin rojek roja zûtir em rêberê xwe fîzîkî azad di nav xwe da bibînin û em dawîl vî şerê bînin. Em pêvajiyekî nû ya ku rêbera û îro daniye pêşiya me rêya demokrasî û çareseriyê û ya azadî û bê şer, bê kuştin daniye ku pêşiya me ev pêvajiya nû daniye pêşiya me em di van cejna da em daha pir bînin ziman û goranê wî em xwe bigihînin divê aştî û azadî ew ê baştir bibe. Nihada dîsa em cejna hemû kesê pîroz dikin.